Marhay na buhay with Kuya Noy! Happy Sabado morning mga ka-MBN. Talagang sobrang dali kang panahon kung talagang nag-i-enjoy kita kan sa tuwing mga ginigibo. Diba? Yes, And syempre, yaon nakita ko niyan sa 4th Saturday, kambulan ng June. Grabe, Syempre, kaspaso, no? Kaya syempre, dahil mo kumpleto sa tuwing Sabado, kung mayo ang sa tuwing mga ka-MBN co-host. Syempre, yaon dyan si Miss Iris. Miss Iris. And Miss Alex and Ray. Pinilibo na ako. Grabe paspaso. Kadakol kayong nangyayari. Grabe. And syempre, shout out sa ating mga radio listeners sa OKFM, DWIZ FM, Idol FM, and BOSING FM. Mga Yes, bossing, good morning. salamat sa inyo ka, boss. Hello po. And syempre, daita man pwedeng lingawan ang sa tuyang mga ka-MBN sa Ocampo, Pili, Kamaligan, Kanakman, Magaraw, Bombon, Calabanga, and of course, ang Naga City. Good morning sa inyo. Good morning po sa tuwing ka, boss. Yes, Miss Iris, and marhay na aga po talaga sa Tuyang Gabos. Speaking of mga ka-MBN, this Saturday, mas magiging extra special ang sa Tuyang episode. Taigwana naman kitang sarong manggagana and makakaibata sa MBN Happy Family Package! Wow! That's right, ganda. Miss Alex. And sarong Ka Distrito taman ang matatawan ng bagong paglaom sa satuyang Wish Ko Noy Marhay na paghiling story. And bako lang yan mga ka-distrito. Uga din ka mong yung chance Manggana ng 3,000 pesos sa satuyang episode trivia question for the week. Wow! Exciting man talaga ang episode today. Dagdagan tapan ng sarong special guest. Yan. Hali sa LGBTQ community tadigdi sa Marhay na Buhay with Kuya Noy, we promote inclusivity and welcome ang gabos na klase ng tao as in talento sa satuyang programa. Oh, syempre, dito yung dapat paglingawan ang satuyang mga netizens and sa inda mga greetings. Sa satuyang MBN Shout Out Corner. Alright, so let us start with Ayan. Sabi niya, hashtag Kuya Nonoy Magtuto. Hashtag Marhay as in totoo, Nonoy Magtuto. Happy watching po. Hello po. Hello, Ayan. Cutie Ayan Taga saan si Ayan. Ayan? Ayan. Bet ko itong mga pa-hashtag Hashtag niya. Ganyan hali man kay Sir Totoy Alferez Mopera. Hello po Sir Nonoy Magtuto. Magagayan ang sa imong programa sa 3rd District. Si Sir Totoy, Totoy. ano yan? Sa Libanan po. Taga Limanan. Yeah, Okay, una ko nga second Sa cousin ko siya. tourism po siya. Totoy siya, ako Nonoy. Kaya, second Magdabot cousin na ko ko siya. Kuya Totoy. Siyempre si Christine Velasco. Pag-greet man po, mama ko, 60th birthday niya. Elpa Baloro, watching from Del Rosario. Okay, Happy birthday! Happy birthday to you! Happy na birthday pa. Happy, And happy. alright, Haliman Kiwali, Bediones Bigtas. Good morning po, Kuya Noy. As in, marhay na aga sa gabos sa taga-suporta kan sa indong programa. Siring man kan maray na programang pagtabang sa mga tao, digdi sa bilog na tercer distrito. Lugod man magdanay ang sa imong karahayan na buot, as in Diyos ang magbalos sa ima. Salamat po, Kuya Noy, sa papremyo. Best in Yeah. shout out. Galing. Pwede ka ba? Premyo. Sige, ano yan? Natanggap ko last episode 10, More Power po. Marhay na buhay with Kuya Noy. Idol! Idol! Yeah! Thank you, Wally. Wally. Thank you, Wally Bigtas. Thank you so much. And of course, igwaman pong greeting from Sel Saralian Hernando. Good morning kong Nonoy Magtuto, matinabangon na tao. Watching from Pacol, I'm proud kong Nonoy Magtuto. Wow. Proud of Thank you, Sel. Thank you so much. Inihali man kay Miss Mary Grace Flores Dalte. Marhay na buhay po Sir Nonoy Magtuto. As in sa tulong magagayo na daragang kataid mo. Of course. God bless po. Thank you po. Thank you, Grace. naman. Maray na buhay din sa imo. Grabe si Miss Mary Grace, may pamagagayon na daraga. Oo. Katayan ba talaga? Good morning, Miss Mary Grace. And hali man kay Edgar Bueza.
hashtag Marhay na Buhay with Kuya Nonoy Magtuto, and hashtag Asin Totoo. Grabe, alam mo, every Saturday excited akong pirmita. May kataid akong tulong magagayo. Samantala, ang Sunday ko hanggang Friday, ang kataid ko saro sana si Pepper. And syempre, ini pa, si Kurt Blando. Kung papapilion ako ni Kuya Noy, kung kwarta o kahon, dancer Kuya Noy, oh my God! Dancer ang gusto. Dancer lang. Bawal. po. Pili ka lang, kwarta o kahon. No dancer, Kuya Kurt. No dancer. Funny si Kuya Kurt. Nagjo-joke mo lang si Kuya Kurt. Pero, Kuya Kurt, thank you sa Thank you po for watching. Yes. sa Sa pag-message pasugod sa vibes. mga. Pinadalan yung mga dancer mo. Yun. Eh, Ano? mga show. Fanboy. Maringani, tas sabi niya, dancer ba ko si Tulong? Yes. Ay! Wow, pipili. Madidipisilan siya. Mas lalo siya madidipisilan pag pili. Grabe. Ayan, inihali man po kay Mr. Fares Galicia. Siguro magiging papa siya kasi sabi niya, soon proud papa he is. Wow! Oh my God, congrats. Congrats, Paris. Sana healthy baby. Yes. Hali man kay Miss Norma Bermundo. Hello po, Sir Nonoy. Sana po magtagal ang programa niyo para po marami kayong matutunan. Tama. Thank you po. So, Padagos far lang po, po. sinabi mo, Subago, 1.8 million. na po ang viewers. Grabe. Kaya salamat, Norma. Salamat sa imong support. Yes. Yes, sabi ta nga, ipadagos-dagos lang ang pagtabang ni Kuya Noy. Mhm. Of course, hali man kay Efren Malaga. Good morning po, Kuya Noy. Matibay ang sa imong programa, education na, entertainment pa. Thank you, Kong Nonoy Magtuto. Number 1 ako sa kadakol mong suportadores. Puon pa ka ito sa kudngunyan. Oy! Thank you, Efren. Efren. Thank you. The support is amazing. Grabe. Overwhelming ang Kuya Noy. Inihali man kay heartwarming. Romwell Morena DWIZ. Serbisyong totoo, marhay na buhay. Marhay Thank you, na buhay. Romwell. Iniman hali kay Antonio L. Sabi niya po, hali po sa residents kang Zone 6 Tabuco, Naga City, ang samong dakulang pasasalamat sa pagtabang mo sa pagpasublik mo sa mukhang 10. Oh, 10. Nagtigla ganan ning altar para sa Santa Ay, Cruzan. wow. The best ka talaga. Mabuhay ka. Mabuhay. Salamat, Thank you po. Antonio. Salamat. Inihali man po kay Miss Jacqueline Villarasa. You're the best talaga, Sir Nonoy Magtuto. The best The po best. talaga. We are the best. We are the best. Kaibahan ka mo dyan sa pagiging the best. Tama mga ka-MBN. I agree with all the statements you have said kay Kuya Nonoy. The best talaga ni si Kuya Noy Magtuto. Padangat miyan pirmi, matindabang na tao, so humble at maaasahan, madaling dulukan. Wow. Diba? I agree, Miss Nonoy. Grabe ko, tutunaw ka naman sa Grabe. So yan mga ka-MBN, kadakol pa kamong aabangan, dapat tutok lang dito sa indong paboritong Saturday Digitalk and Radio Series. Mabalik pa ang programang Kamo ang Bida. Ang programang makumpleto kan sa indong Sabadong pagkaaga. Programang angatod sa Indo, impormasyon, kaugmahan, asin pa premyo. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! Babalik po ang MBN. Digdi sa satuyang programa, bida ang talento kan Bicolano. We also take pride sa mga achievements kan sa tuyang mga tugang sa LGBTQ community. And this Saturday, sarong matibay na host and talented na member kang LGBTQ ang satuyang guest. Let us all welcome sa satuyang MBN studio si Miss Queen Hugo. Hello po! Welcome to Yay! MBN! Welcome. Thank you so much. Salamat po sa pag-welcome and for inviting me here. Alam niyo ba mga ka-MBN, Miss Queen Hugo, lahat ng pageants na sinasalihan niya, lagi siyang title. Wow! Kaya bagay na bagay sa kanya ang name niyang Queen. Oo, diba? Hindi naman po. So, it's actually something that I always embody naman kasi. Siyempre, yung pagiging queen, diba? Alam mo yan, as beauty queens, right? Alam mo, friend kami sa FB. Pero, kunya na mesmerize ako, katayin pa kami. Bako lang kitang FB friends, Kuya but Noy ba? close friends na kita. Kuya Noy daw. Ayun, so Miss Queen, speaking of pageants, when nag-start ang hilig mo sa pagbali sa pageantry? Actually, nag-start siya a decade ago. So, it's been a decade na nagpa-pageant ako and it all started because of some friends of mine na indulged din sa pageantry. So, nagpuon siya kadtong na-invite man lang ako na mag-support sa sarong candidate, sa sarong beauty contest, and suddenly sabi ko, gano'n gusto ko man i-try. Even though by that time, I was actually short-haired pa ako kadto di ba? So, alam mo yun, so as time passed by, you really evolved by the things that you do. Wow. And When was your first pageant, ate? And what Pinakauna age? talaga. Oo, At what anong age edad? ka dyan? Actually, late bloomer ako sa pageantry. I started at around 24 years old. So, unfortunately, 24. medyo late na yun, di ba, sa pageant. But 24 years old ka, pero ngunyan 26 ka? Sikat daw po. So, since sinabi ko po na a decade ago, so alam mo na po kung ano yung ano. Wala na mag-compute. Ako na nanganay ko itong i-compute eh. Oo. Actually, si Ate Queen, haloy ko na siyang bistado since yun kay Ate Melay before, so nakakaibahan ko na kami nila Ate Jill. So ngayon, Ate, ano man po ang mga preparations mo na ginigibo bago mag-join ng beauty pageants? Aside from the trainings, the Q&A, syempre kay Puanta pang mag-research and make sure na updated kita sa current events and social issues. Syempre, mini-make sure ko na ready ako mentally and physically. Though sometimes, even though physically, aram mo to, sa ano baga kaya sa pageantry minsan, dawa na dakula ang hawak mo. You know, the inclusion is there already. So I think that's something which is really good right now. That's why even though, let's say, my differences, you're still being accepted. And that's what I like about the LGBT pageantry. Yes. That's very good to know, Ate Queen. Let's say na you really have a support system, dakol kang fans, dakol nagsusuporta sa imo. Ngunyan, gusto mo'y maaraman, was there ever a time na garudain naging supportive si family mo? And how did you handle that? Actually, I did not feel anything na
arog kaya na dahil naging supportive ang family ko. Pero ako kaya mismo, overthinker ako. So, nag-abot sa point na I was thinking na baka dahil i-accept ng family ko. So, I was keeping it from them. So, that's why tinatago ko kadto na nagsasali akong pageant. Naging loud and proud naman lang ako, siguro on the latter parts of my pageantry years. Kasi, abo kong ma-misjudged ako. Kasi, syempre, there will always be judgment along the way. And, ang pinakahabo ko is, maghali siya sa mga kapamilya ko, which is my closest. That's Diba? so true. Tapos, Ate Queen, speaking of judgment, as a Batikana in the pageantry industry already, di ito man maiiwasan na may magkaka-bashers kita, kaya may masasabi sa inda. So, how do you handle your bashers? Actually, ako ang tao na unbothered. Pag-abot sa... dapat di ka magpa-apekto. That's true. Correct. Because I don't want to be bothered about duman sa mga negative comments and criticisms by others. But I always look at it on a positive side. I look at it as a positive criticism. Kasi minimake sure ko na nakakanood ako sa kung ano sinasabi nila. Kung halimbawa ngayon sinabi nila na, ay, si Queen, mataba yan. Okay, hili yung kumana sa diri ko. Mataba Mataba is ba sexy. talaga ako? Mataba is sexy, di ba? Iyo po. Pag araw kayo sinasabi nila sa ako, hiling ko ang sa diri ko tulos. Okay, kung totoo, then do something about it. Diba? It's something that you learn from. That's always how Yeah, it that's happens. true. So, you take it constructively. Oo. Yeah. And then, gaano man ka-importante ang mental health sa sarong member kang LGBTQ sa community? Actually po, sobrang importante ang mental health for a member of the LGBT. Dawa kiisay man importante siya. Dawa mapalalaki ka man, mapababae, or a member of the LGBTQ. Kaya lang po, medyo mas grabe ang impact kang mga negative things na nangyayari sa mga members of the LGBTQ, lalo na po kapag nadi-discriminate, nagkakaiba po sindaning mental and mental issues na minsan they keep it from themselves, and that's why, well, siguro just for the awareness of everyone, there are also a lot of members of the LGBTQIA who are committing suicide just because of this negative things that's happening. And I think it's high time na arog kaning program na ini, salamat sa pag-invite, because it is an awareness campaign para at least magkaigo kita ning much better understanding towards mental issues and wider understanding about it. I agree. And ate, we all know na as time goes by, mas nag-evolve naman ang pageantry. So it's not a competition of beauty, of body. So part of its relevance na ang advocacies. So what is your personal advocacy ate when it comes to pageants? Actually, I'm wearing my advocacy right now. So I have a pin here. So it's it's tag TRR. Ano? It's- What's the meaning of that? It's the red ribbon. Okay. So I'm from the Project Red Ribbon from Pasig City. I'm actually a national HIV awareness ambassadress of that certain group. And also, I conduct HIV testing around communities who needs help for free and confidential with the help of social hygiene clinics from different parts of the Bicol region and even the country. And also, I conduct SOGI awareness talks, ganyan, on different schools and communities. Siguro importante kaya talaga na magkaiwa kita ng awareness, kasi ang LGBT, bako man lang siya ang awareness about LGBT is not just about the people who are members of the LGBT already. Dapat ginigibota siya duman sa outside ka community. Kasi kami mismo arami na yan. Pero itong mga nasa luwas kang community, I think they are the people who needs to understand better. Nice yan, ganyan. Pinaka mo member ka hindi sa TRR. Actually po siya, digdi po kaya sa Naga, mayo po akong kabisto na member ng TRR because po ang TRR is based sa Pasig So City. it's a national organization? Yes, it's a national organization and it's being funded by the Global Fund for the Kids. Save the Kids. Save the Children. Yeah, Save the Children, right. So, yun po yung same din po sila sa nagpa-fund sa Love Yourself, ganyan. So, Siguro pwede kitang probably can talk about it, mag-collab kita. Yes. Ang MBN. Thank you so Para much. man sa TRR. LGBT. Yeah. Yes po. Yes. Napukaw po kaya ang advocacy akong katong mga nakahiling ako kadto. Di ba normal kasi ang HIV sa mga sa mga age, let's say teenagers and above. However, nagkaiba po ako ning encounter one time that there were some kids actually from birth, they have acquired HIV because of that. Yun po ito ang nagpuko kong advocacy ako. Tanahirap talaga ako sa indang Marhay. Nice yan. Galing
Grabe, we can see here na Miss Queen Hugo is not just beautiful, but she really exudes yung beauty with a purpose. Yes. Talagang well-versed and Thank you so well-explain kung ano yung advocacy niya. Feeling ko madami din kami natutunan na hindi namin alam before. And with that, Miss Queen, at this point of your life, alam namin na you really is a queen and an achiever. At this point, ano yung kinukonsider mong parang biggest accomplishment mo in this lifetime? Actually, I'm not a materialistic type of a person. So, I consider my achievements as the things that kumbaga, ito may mga natatawanan ko ng impactful, positive impact sa buhay ninda. For example, sa advocacy ako araw-ken, it's actually an achievement for me because grabe akong natatouch na lives. Not just the inspiration that I give to others, but itong direct impact na naitatao ko naman sa mga taong kaipuhan ng nangangaipuhan ng tabang. Like for example, there was one person actually that I could share to you na nagpa-test ako. And unfortunately, he tested reactive. Ayan. So, that being said, nagkaigwaning aware na siya, pero may depression after. Pero I really tried to contact him from time to time na okay, get yourself medicated because there's always a hope. Kaya tapos, ayun, ngunyan, nahihiling ko healthy na siya. So, ibig sabihin, there was really a change that happened. And for me, that's the achievement. Wow. The change that you create. Grab, speechless. Okay yan. Kaya talagang kami, we're really open na sana madago siya na Yes. nabanggit na Sana sa mas pa siyang matouch na lives. magkaugaw kitang joint project Yes, para that's Sure po. mas makatabang pa kita. Yes. And syempre, we want to support you sa Of imong course. position. Thank you so much. And talking about sa mga beauty queens, since sa mga Filipina beauty queens, since ay man ang sa imong ina-idolize nga or kaya, alam mo, syempre sa part mo, may iniisip ka man na gusto mo ngayang arugon or, you know. Actually po ako, ang iniidolo ko siguro sa female beauty queens, ako for sure Bicolana. So, syempre Catriona Gray. So, of course, she has been representing and waving the flag of the Bicol region in a wider scope, even international scope. Kasi syempre, di ba, ang grabe din ang advocacy niya. Yes. Yung Even smile after the train, rain. right? Tapos yung mga poorest of the poor from Tondo, Manila. But when I speak about my idol siguro sa pageantry, pag-abot sa, I don't consider Vice Ganda kasi as pageant queen, but baka she's siya. a queen. Yes. Para sa ko, why am I saying that? It's because Vice Ganda is very influential and very, kumbaga, nag-i-infuse siya ng positive vibes and sharing his knowledge from time to time, Yes. even in national television. And I think that's one of the things that I also wanted to do. Si Vice Ganda, sinabi mo, queen siya. Pero may mas gusto kaming talagang tunay na queen. Si Queen ni Hugo. May mapalit na. Kapalit na. The name Ito, itself. diba? Yes. Talaga. So Ate, would like to know, what makes Queen Hugo unique from other queens? Wow. Especially Ano here in yan? Bicol. Siguro ako, nato itong sinabi ko about advocacies. I always make sure to walk the talk. Yes. Okay? So, every time that I answer questions in beauty pageants, I always make sure that it's coming from the heart. I know na may mga pageant queens kita na, aram mo yan, ito bagang, may mga advocacy man. Pero para kaya sa kuya, importante na dapat kung ano itong tiglalaag mo dyan sa stage, ginigibo mo din siya. Yes. You yes, place yes, it into yes. action because it's very important na nahihiling kang mga tao na, okay, deserve niya. I agree. So it's important na you walk the walk and you talk the talk. Yes. Wow. Of course. Wow, grabe. Ngunyan talaga, aram mo tong very empowered talaga si Queen Hugo. Ngunyan, araming very eloquent and well-versed ka. Ma-dive kita into a little bit of pageant question. So, Queen Hugo, if you would choose one, a crown or love life? Ooh. That's a tough question. Yes. Garo, gusto yan. magsagot Garo, ni... Kinakabahan ako. Ba kayo sa Michelle ka ba? Wala naman kuya. Mas gano'n mas masakit yan hapot mo ngayon. Mag-timer po kita for pageant. 30 seconds lang. Go, ay, Queen Hugo, do the honors. Sige daw. Crown or Actually, love life? Alam ko na. Sa iling ko. Ano po? Diamond. Sige. Answer ka na Ang mag-answer. wala, Kuya ano, na mag-answer si ka. Queen Hugo muna. Okay. Actually, I would choose love life. Oh, really? Tama si Totoo Hula ko. talaga, Tama si promise. Hula ko. Because I consider love life it's not just about
romantic Yes. love Oh, that yeah, you yeah, share with a specific partner or your boyfriend or whatnot. It's about the love that you create in your whole life. It's about the love with your family, the love of your friends. And I think you can never replace that with a crown. Kasi love life for me is something which I consider already a crown. It's already a crown in your heart, not in your head. That's You look so- really inspired. So, blooming. so happy ang love life ni Ate Queen. Oo naman. Sana all! Happy. Love life pa. Sige daw. Okay, mahagad mo Ay, daw kitang nako. tips sa imo. Yes. Ano mo daw ang mga Mag-take possible, mga note na pwedeng kita. tips mo sa mga LGBTQ members na gustong i-follow ang sa imong footsteps? Ako, siguro just stay grounded for whatever or wherever you have reached. Stay grounded. Just be very humble. Go back to where you began because nothing beats a person who knows how to go back and, you know, be thankful for whatever you have achieved in life. Kasi minsan kaya nakakalingawan tang magpasalamat, minsan nakakalingawan tang mag-look back duman sa mga taong nagtabang sa to. And to also make sure na whatever you are seeing or hearing about you which is negative, don't bother thinking about them because what's more important is what's within you. Wow, galing. Kaya tama yan. Kasi ang ibabagan na nadawag ko, pag may nakakakuha na ng crown, ang sunod kayo may nagtutubong pakpak. Yes. Pag nagpakpak na, gusto sabi naglulupad na, so nakakalingaw na siya. Kaya sabi tama sabi ni Queen na you have to stay grounded. Yes. And importante, big heart. Yes. And ang love life mo. Masaya. Crown in your heart. Yes, that's correct. So, ini pa, Queen Hugo, we love that you really value humility. Ngunyan, aram ta na there is no standard formula for success. Pero kung nga hapoton mi ika, kung may ma-share ka sa viewers, ano man siguro personal formula mo for your success in life? I actually don't consider myself a very successful person because me myself, nagkakaiba man ako Ang ng very mga humble talaga si Diba? Queen Hugo, no? ano lang po, duman lang po kita sa katotohanan. Siyempre, may mga struggles kita sa buhay, di man po yan mawawala. And I think, the best formula for success for a person, not just for me, is definitely itong part na dapat tatao ka maging passionate sa kung anong ginigibo mo. So it's like pageantry. Kung gusto mo talagang Manggana, kung gusto mong magkaigwaning titles, national man yan, dapat nga ni itong mga saralit na pageant, you just need to be passionate of what you're doing, right? And iyo din yan ang permi kong iniisip. Gusto kong gibuhon ang sarang bagay kasi ginusto ko siya. Yes. Bako itong dahil sa kaipuhan ko lang. Okay. Dapat gustuhin mo ang ginigibo mo eh. Okay. I agree. Pagpadangat, di ba? Yes. Kasi when you're passionate in doing what you want, you feel successful in the end. Kahit anong, no matter what the result is. Yes, As long as you that's love what correct. you're doing. I love that, ate. And this month, we celebrate Pride Month. Yes, And ano man, I love Ate Queen, it. ang mga activities, personal activities or advocacies mo as part of June as Pride Month? Actually, we are currently thinking of doing the Pride March once again. So I am going to definitely coordinate with our specific people from the City Health City Unit Health. because I will be helped by this group. Ayan. So the Project Red Ribbon, the City Health Unit, and also the Gentleman Bicol will also be helping because, by the way, Gentleman Bicol is already opening a specific hub here in Naga City because they're originally from Albay. And ano po sinda, non-government organization which is also being supported by the Save the Children. And nag-help din po sinda when it comes to HIV and AIDS awareness. And magkakandak po kami ng dakol na talks and also baka po itong sa Pride March mag-ano din kami doon. And don't forget ang Nonoy Magtuto, ang MBN team Yung kami Thank you dyan so to much. support you. Yes, Yes. projects. Yes. Thank you so much po. And speaking of the MBN team, aram taman, Miss Queen, na ang main motto talaga ni Kuya Noy is marhay asin totoo. Yes. So for you, tano importante ang pagiging marhay asin totoo sa gabos na panahon? Very important na dapat marhay asin totoo kita sa bako lang sa satong sarili. Pati na po dapat sa satuyang pag-iriba, sa satuyang kapalibutan.
Kasi minsan nakakaligtaan ta na ang pagiging marhay kapag igwa na kitang mga ibang purpose na pigsa sa isip. Siguro iyan ang kaipuhan tang i-make sure. Dapat pero kita din totoo sa sadiri ta and totoo sa ibang tao para ma-make sure ta na genuine kita sa kung ano ang sinasabi ta para ma-feel ninda na okay, nafe-feel ko alam ba, si Sir Noy, marhay as in totoo. Wow. Mati. Thank you, Miss Queen Hugo. Siguro, at this point, kataon mo yung opportunity na imo, na-invite mo ang MBN viewers and listeners para to follow your social media accounts and mga future projects mo. Okay po. So, I would like to invite everyone who's watching right now to definitely follow me on my social media, which is Queen Hugo on my Facebook. And of course, I also have my hosting account, which is the Queen Hugo Events Host. And by the way, I would like to invite everyone to also support us on this Pride Month. So we will be conducting several projects and I hope to see you there. And of course, kakaligtaan ko pa ba, Miss Gaby Colandia 2024 as the pageant chairman this year. I will definitely be inviting everyone to be watching on September 12 and we'll be having the screening the week before that. Thank you so much and I hope to see you We're there. excited. I remember last year, Yes. nag-support kita sa Inda. Yes. Pero ngunyan, sana, dahil magduwa-duwa ka mo sa muta, naman dodoble yung po. support ko sa Indo. Iba talaga si Kuya Noy. Kasi ba lang po natin yan mamaya. Yeah. Yan po yung sabi ko sa Ayun iyo pala yung dapat. kanina gusto mo sabihin sa akin. Di ba, inutan ta ka na ngunyan. Magiging happy ang LGBTQ. Laplanchon ta na yan. Thank you so much, Sir Noy. I really appreciate that. So ayan, thank you so much Ate Queen for sharing your experiences and your knowledge with us. Pinaka gusto ko sa part na nino pag-share mo ng advocacy. It means na dailang kita nag-excel sa stage but we're doing something outside the stage. And I think that is the very main essence why queens like us do pageants. Yan. I'm sure kamo tulo ba kami gusto kamong hagado na tip or kay daw? Queen. Ano? I Diba? think nag-Q&A mentorship si Ate Queen. Sige, Ate Queen, may habot na lang kami. Ano ang tip mo para kami i-consume ning kaba on stage? Yes, Especially especially yan kapag Q&A. Q&A portion. Ako, Parang how to maintain that composure. the composure, I don't look at the judges or people's face. Ooh. That's what I do on stage. So, ang ginigibo ko po, nakahiling ako permi sa ilaw. Sa ila. Sa ilaw. Sa ilaw. So, kung Blinding nasa ko ang lights, spotlight, yes, tama. naman ako permi nakahiling. Hindi ako naghihiling sa mga faces. I don't look at reactions. Yes, That's yes. why, ang mga handler ko, hinahapot ako after, anong reaction kang si judge pag answer mo? Di ko alam. Kasi Sa I bagay don't naman sa want to ilaw, get baka may nervous. mo naman ng liwanag. Baka bigla ka na magtumba. Okay, noted yan, Ate. Yes, thank you so much, Ate Queen, for sharing your knowledge and of course your advocacy sa MBN. Ako, as a newbie in the pageantry industry, dakulon akong nanodan. And I'm really thankful for that kasi sabi nga ni Miss Rain, we should always bring our advocacies not only on stage but also off the stage. Kasi these advocacies, we need to be genuine. Kaipuhan, pirmi kitang marhay as in totoo. Galing! Miss Queen, thank you so much po. for Thank guesting you. here in MBN. So, yes, maraming salamat, Miss Queen. I think dakol po kitang mga members of the LGBTQ community na mas na-inspire pa to strive more, to be proud of themselves. Kasi igwa kita digding representative na talagang pinapahiling gaano katibay every member of the LGBTQ community. Kaya, thank you so much for being so influential and an impactful person to everybody. Thank you so much po sa pag-invite and I And really appreciate Sir Noy. salamat kami mapasalamat sa inyo. Yes, we are honored. Kaya kadakol pa kitang istoryang ibibida sa pagbabalik yan kan sa indong favorite Sabado kabarkada ang Marhay na Buhay with Kuya Noy!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy. Saro na naman na satuyang mga kadistrito ang natawanta ng bagong paglaong digdi sa satuyang Wish Ko Noy segment. Ini po ang satuyang istorya ngunyan na Sabado. Nanita Benido po, sa punong Magaraw, Camarines Sur. Matagal na po, talagang malabo ang pagtingin ko. Pumunta po sila doon sa amin sa punong. Okay lang po, nakakakita na. Pero malabo lang kayo doon. Nagpapasalamat po ako kay Nonoy Magtuto. Ako po, nakailig naman po ako ngunyan. Haloy na po kung dahil nakakamansay na marami. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Marhay na buhay with Kuya Noy. Mas magiging exciting ang satuyang Sabado dahil sa pig-aabangan na MBN Happy Family Package. That's right, Miss Alex. And pagkatapos kan sa tuyang enot na airing, kan sa tuyang segment, mas kadakulan sa tuyang mga kadistrito ang gustong magbali asin makiugma sa tuyang programa. Wow. Yes, Miss Rain. Ta sa MBN, we want to share good vibes and kaugmahan man ni Kuya Noy na makataong kaugmahan asin regalo sa satuyang mga solid na mga kadistrito. Kaya dahil na di pagpalapalo yun, let's do it! Enjoy our MBN Family Package. Extravaganza for the week. Okay, let's do Watch this. this. Watch this! MBN. Solid ka MBN. Welcome mga kadistrito sa bagong segment kang Marhay na Buhay program. Kada Sabado po, 8 o'clock to 9 a.m. Sa aldaw po na ini,
mahanap po kita mga masaswerte Ka Distrito na Manggana sa Tuyang Hakot Grocery Challenge. Madaman po kita sa Grandmaster Mall, Anjena Trading, as in Pure Gold, para duman sa paghakot at sa tuyong mga Ka Distrito. And syempre po, bago yan, ibanan kita kan sa tuyang napakagayon na guest host na si Miss Maricel Tulfo. Yan po, nakaibanan ko muna. Ayan, syempre, bago ang lahat, ano ba dapat ang abangan natin sa Marhay na Buhay package? Meron tayo ang surprise natin sa mga Ka Distrito natin, random. Yes. Tatawagin natin sila, bibigyan natin sila ng 2 minutes time para mag-grocery kahit anong pwede nilang hakutin. And ano pa ang hinahalata? Dahil na pagpalo yun, maghanap na kitang maswerte yung mga Ka Distrito. Let's go! Sige pa, sige pa. Ito pa po. Kompleto Ang na ba? magagana ko niyan, anong favorite number ko? 22. Ipahiling ang 22. Si Isaya may 22. Yan, si Ale. Yeah. Winner. May winner tayo. Yan, hindi ka dito. Anong natin kung taga sa inyo ka, ate? Santa Cruz ka na man. Okay, si Gabus na may bola, magdumang kijon at may premyo pamanggiraray kami sa Indo. Yan po. Iyon po, may premyo manggiraray. Ate, ano? Nahiling mo si Ginibo Subago kan ni Kuya, ano to, Kuya Elmer? Dahil mo nahiling. Ang sabi ni Mar, ikaw na mag-explain. Ako tingnan ko anong gagawin niya. Sorry, baka iba ma-explain ko. So, ate, bibigyan ka ni Kong ng 2 minutes para kunin lahat ng gusto mong kunin. Okay? So, kukunin namin yung bag mo. Promise, ibabalik namin yun. Medyo malikot lang yung kamay ng iba, pero amin yung bola. Para belo, para belo. Ready ka na? Okay. Okay, game. Ready? Set? Go! Okay, 2 minutes. Dagdagi! Dagdagan mo! Dagdagan mo! Dagdagan mo! Sige lang! Hinahanap ng gatas talaga. Nako, sige! 30 seconds! O, dali! Sige! Cheese! Cheese! Ano pa? Yan. 1 minute, ate! 1 minute! Sige! Game pa! O yan ang mga cheese! Pumusa na yan! 30 seconds! Yan! 30 seconds! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0! Okay! Thank you, ate. Madyana, na-stress na si ate. Dumana, pila sa number 2. Ate Maria, ano ta kasubago-bago ka naghali ang pag-inahanap mo tulos ang mga gatas? Si mga aki ko po, kaya paborito nila ang gatas sa cheese. Pila ang aki mo? 2 po. 2, cheese and gatas. Si Kuya man, pinili niya si Lana sa kasi mga bagas. Kuya, no, naili mo ang bagas ng nakuha. Wow! Pero di balit, sulit na sulit si pagdigdi mo. Ano ta nagdigdi ka po sa Master Square? Mabakal po ng sabon. Mabakal ning sabon. Yan, timing. Ika nga maswerte ko niyan na maririgaluan mo niyan ni Miss Mar Tulfo. Ining mga sa imong na shopping ko niyan, maiuli mo sa imong pamilya. Iyo po. Thank you, Lord. Yan, salamat po. May duwa kita ng gana ko niya maswerte. Malipat pa po kami sa Pure Gold and sa Anjena. Yan. Ang sipag talaga ng ang aking kaibigan. Grabe.
Siya pa mismo SM. Si Miss Mar pa. Nagkakahirap. Sabi ko, ako man ang bagay niya ngunyan. Okay, akong paralaag sa kahon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, 18,000. 17,798. Keep the change. Iyo. Sa kahera na yan, tip ko na yan sa kahera. So naisipan mi po ni Miss Mar Tulfo na gagibunda po ni every Saturday na po. Yan po ang ang tema na angat sa Muyang program. Every Saturday, malipat po kami sa mga groceries, sa iba-ibang mga banwaan para po mahagi din ang satuyang tabang sa inda. Ko dapat po magtarabangan kita, mga local leaders, lalo na. And siyempre po, gabos sa mga konstituente, tagabos ang pagiturugan ta po, pauswagon ta ang Siyudad ng Naga, pauswagon ta ang 3rd District, and pahiling ta po na kita, pag nagkasararo, tabang-tabang, mayo pong imposible. Tarabangan ta po. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.sbmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy. Nagbabalik ang MBN. Mga Ka Distrito, uya ng mga maswerteng Manggana sa satuyang MBN Episode 16 Trivia Question last week. Okay, halaton talang apod kan satuyang MBN staff kung paano ang pag-claim kan sa inyong mga prizes. Congrats mga ka-MBN sa mga Manggana. And yaon na kita sa saro sa mga MBN segments na talaga man pigaabangan ka mga viewers and listeners ta. Uyan naman ang sa inyong pinaka-aabangan na MBN Episode 17 Trivia Question. Alright, ano ang pangalan kan sa tuyang guest this episode? A. King Hugo, B. Queen Hugo, or C. Princess Hugo. Wow. Sen posible siya nagpuon sa princess, sa king, or sa queen? Gano'n mga puri Hugo yan? Magkakapangaran, ano? Stages pa rin yan. So, dyan na mag-test at Ano? dyan na mag-test kung naggalan talaga mga Ka Distrito. Correct. Alex. Queen of Princess. Gabos Paras Hugo. Magkakapamilya po Okay, ata pag-iulit mo daw sila. talaga. Pag-iulit mo daw Ano talaga. kayo mga choices? Okay. Ano mga ka-MBN ang pangalan kan sa tuyang guest this episode? King Hugo, or B. Queen Hugo, or C. Princess Hugo. Princess Hugo. Mayong prince. Mayong Prince. Mayong Jack Hugo. Okay. To win 3,000 pesos, just type your name, space address, space cell phone number, and letter of the correct answer sa satuyang episode link. And to our radio listeners, pwede man ka mo Manggana. Just text name, space address,
space cell phone number, space letter of the correct answer, and send it to 0998 562 9923. Again, send it to 0998 562 9923. Okay. There you go. Yan ang mga istoryang satuyang itinampok sa satuyang MBN episode this Sabado morning. Yes. And madalion lang talaga matapos ang oras kapag kita nag-e-enjoy sa satuyang pigigibo. And Sobrang mali. kaibahan ta ang satuyang mga ka-distrito, of course. Yes. Ini ang programang Strictly Good Vibes Only. Programang mataonin inspirasyon na sin motibasyon. Programang madangog sa saindong boses asin opinyon. And programang mapagirumdom na dapat pirming marhay asin totoo para sa mas marhay na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph.